Langtakar mingsirom ganalo na FM kaya timinahte ko bilawra ya kumembir intlaka ni mingsirom ya kutlaka ni sa kolong sa lastic shurko ika intlaka no skora na mo tla namun tla irabangan irabanaro suko irabo kumengwe iramatria ya muntashi la maramang gatimbiri ma kumembiri mbiri ne kalanga pet matebola ingwanar smart wa chimo shtango mo shingirtan o chajaro makurela wandanda zi kwa mkela kukana kuna kwa Afrika Vulavula umelersuwe itinyeko mogan shibambo information of kaleka fukubile awara yangwe shekani wana motla kuna kuvulavula ko tala hi timhaka ta ti-mask ti tikomba ti ri hansi ka ntshikelelo swinene swi tikomba ongeti maAfrika-Dzonga ku ya hi tinhlayohlayo ti komba ku tlula kolomuya ka 80% wa vanhu va Afrika-Dzonga va khumbekile hi vukona bya xitsongwatsongwana xa COVID-19 se leswi swi hetelaka swi vula leswaku leswi vanhu va vonaka ku va ri na ti-mask ke swi nga va swi vula ku yini van'wana va ka ti-mask leti mbariwaka a hi tona leti ta hi pfuna ku va hi lwisana na xitsongwatsongwana lexiwani hi ndlela yaleyo tlhandakambirhi ti-mask leti a ti mbariwi swona i swin'wana swa leswi swi hetelaka swi va na xiphiqo hi ndlela yaleyo se hi yo mhaka hi lava ku ta twa eka wena matitwelo ya wena hi timhaka ta ti-mask hi ndlela yaleyo ku swi tikomba ongeti ti-mask leti nga le ku tirhisiweni a hi tona leti hetelaka ti endlaka leswaku vanhu va hetelela va twisisa kumbe vanhu va hetelela va tisirhelela ka ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 ku ya emahlweni xin'wana xihundla xa xitsongwatsongwana lexi i ku hlamba mavoko na ku tiyisisa ku vona ku la inga ko ku ba moya ku pfulekile ku nghena moya wo tenga hi ndlela yaleyo ngopfu ka hi languta ka timhaka ta ku tinhlanhlayo ta COVID-19 na toho ti le ku tlakukeni ku ya emahlweni va ka Eskom va tiyisisa leswaku na namuntlha na madyambu ya awara ya 5 ku fika awara ya 10 ku ta va ka yisiwa mahlweni ku tirhisiwa gezi hi ku siyerisana hi ndlela yoyeleyo hi lava ku bula na va APC eka nhlekano siku ra namuntlha hi bula na vona la hi languta ka timhaka leta march lowu nga ko va nga le ku fambeni na United for Democracy lava nga le ku fambeni kun'we va endla ku va nge hi lava ku vona ku hetelela ku va ku nga heteleli ku privatiziwa kumbe ku hetelela ku hlongoriwa holobye wa timhaka ta mabindzu ya mfumo holobye Pravin Godhan kumbe ku nga endliwi leswiya swa ku va ku tekiwa Eskom xikombiso yi susiwa eka ku va xiyenge xa mfumo yi va ka xiyenge lexi nga ka private hi ndlela yeleyo se hi laha swi mahungu ya ka ko hi ta bula na vona laha ka hafu ku bile awara ya 12 kambe ke hi sungula laha ku na swiviko leswi kombaka leswaku n'anga ya xintu kahle inganga ne ya dokodela nganga yi hetelele yi va yin'wana ya la yi nga hoxa xandla ka ku khomiwa ka va ehleketeleriwa eka ku dlawa ka ntombi liya Hlathi Gardi laha ku vulavuriwa leswaku i mhaka ku va nganga yi teke xiboho xa ku loko un'wana wa va ehleketeleriwa a lave ku ya pfuniwa hi nganga liya yi hetelela yi teka xiboho xa ku va yi tivisa maphorisa van'wana va nge viva tinganga viva se hi ta bula na professor Hlathi hi 20 timinete ku pela awara ya 12 hi twa ku matitwelo ya vo hi wahi hi ku na swihehlo swa ku tinganga leti ta yi nyika vanhu mirhi ya ku va nga khomiwi ta nyika vanhu mirhi ku va nga va hetelela va nga gweviwi va nga voniwi nandzu tshame ni vona yin'wana kwala ka television a ni nga vuli maviti ya vanhu kambe un'wana a kha tikomba kha khojeta xa n'wanchu a nga khojeta xa n'wanchumu ku va a ringeta ku papalata ku kumbexani a nga hetelela a tengisiwa kumbe a khomiwa loko ni landzelela nandzu luwa na wu vona a wa ha yangi helo a na ha wu vona ku yela kumbe n'wi mi voni wu ya mahlweni wu yi fike kwihi se swin'wana swa sweswo hi lava ku twa ku hi nga tirhisana njhani kumbe vaaki va nga tirhisana njhani na tinganga ku lwa na timhaka ta vugevenga hi Afrika wa vulavula hi le ka 015 kandziyisa rito ka 0712659860 mathevela dp at sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle a hi ku tivingisero meko u ri yini kona u nga yingisela ri kona la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo ro kuma audio streaming ya Munghana Lone fm.co.za ntarteka riqingho rero andakaliso Evbob hi ku tirhisana kun'we na Oxford University Press Southern Africa va ku tisela Road to Literacy pfhumba leri nyingelaka ti-trolley library ta 180 eka vadyondzi va primary eMzansi kambe hi lava ku pfuniwa hi n'wina nghena eka swivandla swa Evbob swa Facebook Twitter kumbe LinkedIn u langa xikolo lexi faneriwaka hi ku vuyeriwa endhawini ya ka n'wina siku ro pfala ra 31 May 2022 ku na swipimelo FSP 20656 Xana u mutirhi wa mfumo
joina medical scheme leyi twisisaka swilaveko swa ndyangu wa wena ku antswa kuna subsidy yo fika eka 100% eka swilo leswi fikelelaka swilaveko leswi nga le ka Tanzanite One option ni mimbuyelo leyi fuweke eka Emerald Valley option hi hakelo ya le hansi n'hweti na n'hweti. Hi GEMS u kuma mimbuyelo leyi fuweke ya nhlayiso wa rihanyo ku kamberiwa hi ti-specialist naswona u kota ku hlawula eka swibedhlele swa manyunyu leswi welaka ehansi ka tirhelo ra GEMS. SMS la join eka 33165 kumbe u nghena eka gems.gov.za kutani u vona ntirho wo hlawuleka wa GEMS namuntlha ku na swipimelo. Xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. 15 minutes ntsena ibile awara ya 12 kasi rin'wana hungu hi nga ri kuma i timhaka ta leswaku a ni ka ni bula na nkulukumba Matsawu vona va rhangela ndhawu ya timhaka ta xikaya eLimpopo tolo andaka loko ni kume vayingiseri va kha va kombisa timhaka ta ku va tsandzeka ku kuma ku pfuneka eka tihofisi ta ndhawu ya xikaya ka tindhawu to hambanahambana eLimpopo va byeriwa ku sweswiwani hi ta qhina la n'wina van'wana mi ta vuya minduku swi nga ri na mhaka ku ina mali muni swi kutaniya se loko mo tshika mihlangana swiviko swoswoleswo swi tiveni ku leswi va nge le ku swi endleni va lava ndhawu ya xikaya a swi le nawini leswi nga kona i ku va pfala hi 3:30 leswi ya khale tibangi ta ha ri fashionini masivo hi 3:30 a va pfala ivi vanhu va nga ha koti ku nghena se na sweswiwani loko i ri ka ndhawu ya xikaya home affairs loko wo va i ri layinini ku nga se ba 3:30 va fanele va ku pfuna va ize yi kuma leswi a wu tela swoho a swi tiva ku va ngo tumbela hi ku va ku hi offline kumbe sweswo swo taniya kambe nawu va fanele va famba na wena 015-297-1855 amukeleni n'wana mingiseri hi loyi hleka laha ku na munhu la a ku na munhu la ni swi vonini ku a hi vona lava a va fanele va ri laha hikuva vanhu lava va ri lava swi tiva ku matirhelo ya njhani 015-297-1855 khomensa vutimina ntsena ku phela vana ya khomembiri se mi vata mi swi tiva na swoswoleswo ku ndhawu ya xikaya yi vula tani yi ri loko mi fanele mi tirha mi fanele mi tirhisa ku yini ku na miyingiseri loyi nhlekani hi mi amukeleli ka munghana lonene Aye butete mpukeni. hi vatomi njhani vutomi Vulavula na nyiketano kutoka la Electra. inkombo Butete mina na ku vulavula hi leyi ya tin'anga ya lowu a ya khomisa hi n'anga ya makula ku pfuniwa. yes Butete ku na tin'anga letiya to a ni ta ku hi lava vo ya va ya boha. Ku na tin'anga letiya ti nga tswaleriwa ku ti pfuna vanhu. So lava vo pfuna vanhu na vona va lavawani va nga ya ka vona lava va heta ku dlaya munhu hi ndani va ku hambi va ya ku hlambisiweni ku ri va ta suka xinyama lexiya a ku ri vanhu lava va hleketa ku i tin'anga letiya to ti ta va pfuna hi letiya to ti famba ti lava swilo kasi i n'anga leyo pfuna vanhu mina loko ni na probleme a hi nge ri vuvabyi swo fana leswiya so ku na tin'anga letiya to tirhisa swa vusiku swa tona so I think va nga va endli kahle loko va ya va report mi vula yini loko ku na tin'anga to tirhisa swa vusiku swa tona mi vula yini like ku na lava vo a hi nge ri hi ku ni nga ku swo fana na swa vuloyi swo taniya butete hele a ni swi twisisi leswo loko se mi ringeta ku ni hlamusela motlhe mi ya mahlweni ku ni nga ha swi twisisi kambe ni twa mi sungula hi timhaka ta ku na vo boha ku boha hi loko ku ndleka yini leswo famba va ya tsamba like a ni nga ri na calling ni suka ni ya ku lava ku ndla leswo tani swa vun'anga ni xava so I think vo xava na tihlolo vanhu va kona na tisabotete na mi twa botomeni ni mi tweli botomeni khensile swinene loko mi bela riqingho a khensa inkomo nyiketana inkombo tinyiketana a khensa swinene mani kuma un'wana miyingiseri loyi nhlekani Enhlekane minjani Butete? epfukile minjhani mani Yikona. Butete kale ya tin'anga a ni la ku nghenelela ngopfu hikuva swi endlakala ku masiku lawa swa chavisa leswi swi twaku swi endliwaku hi tin'anga khale na hi tiva ku tin'anga letiwani hi leto pfuna vanhu va xintima hi swo fana na ku ri ku ya voniwa swilo swi nga vonakariki vanhu va kota ku loko va mi endlela tinhlolo va kota ku vula ku ri va nimisa yini ni swi endlisa njhani mara masiku lawa vanhu vo tala lava tirhisaka tin'anga leti nga kona a hi to tala leti ha tirhaku ntirho walowo to tala masiku lawa ni ku ti tirhela ku dlayetela vanhu ti pfuna swigevenga mi ta twa va ku ku na heist
vanhu lava ti-height va famba tin'anga ku ri va ya ku bohiweni ku ri na loko maphorisa va va vona or va karhala or va kota ku duvula back maphorisa mavoko i swo fana njhani so swilo swo bootcamp a swi kahle ku nga va nga ku tin'anga leti nga kona ku nga va tin'anga leta xikhale leto tirhela swa ntiyiso to pfuna vanhu hikuva hi ntiyiso hi na vanhu va ntima hi tshembela ka swona swa xintu mara sweswi swi endlakalaka a ku ha ri swona kambe miri yini mi nga si nghena ka program yin'wana mani miri yini kambe hi leswi swi vuriwaka sweswi swa ku ka vanhu lava va ehleketeriwa ku va va khumbeka ka rifu ra Hilary Gardi un'wana wa vo i ye ngangeni ivi nganga leyi ku va yi potaka ku hayikho un'wana wa vanhu lava va nga khumbeka ka mhaka leyi hi loyi se sweswiwani va khomiwini miri yini swona a hi ku tirha kahle sweswo mina bootcamp hi mhaka ku ri mati va ku tin'anga letiwani ku ri ti tirha njhani ku na ta ntiyiso ku na leti ku nga ri ta ntiyiso yes so mi ta kuma ku na sweswi yona n'anga yaleyo yi nga tirhela and so on i mhaka ya ku ri a yo zamazama swilo swa yona I mean bootcamp swi endlakala ku masiku lawa hi mhaka ya swona leswi swa tin'anga swa chavisa bootcamp swa chavisa mi ta twa va ku munhu u tsemeleriwile swilo swa munhu swi xodile swi swo tala swa chavisa bootcamp ende khale ka tin'anga a ku ri tin'anga ta ku ta tshembila loko munhu yi tiva ku ri u hambane maybe u na swin'wana swi nga tshunguleriki a swibedhlele vanhu lava hindzela tin'angeni ende a va tshungule ka khale bootcamp mara leswi endlakala ku sweswi ho twa na loko vanhu van'wana va vulavula hi tin'anga van'wana va chava ende van'wana a va ha bilivheli ka swona hi mhaka ku va vona leswi endlakalaka swo biha leswi endliwaka hi tin'anga tin'wana that's why vanhu van'wana va endla va vona se va vitela ku i ti-born again a va ha bilivheli ka swilo swa tin'anga and so on ika va chava leswi va swi vonaka leswi endlakalaka va vanhwini ende ka yin'wana bootcamp ka le ya tolo a ni kotanga ku nghena and na yona a ni lavi ku nghena ni angula hi swona bootcamp loko mo nantisa swi endlakalaka a ni tivi ku nonongo loko lowa n'wina vanhu va ti-premier or vanhu lava tirhaka hi swona leswo controla country va kota ku kuma ti-comment ta vanhu eka ni hleketela ku ri loko a va kota ku va yingisela va kuma na ti-comment leti va ti vulavulaka swilo swi ta cinca ngopfu bootcamp sweswi vulavulaka ti-building to tala la Joburg ti hijackiwile ende u ti vutisa ku ri building ti za ti hijackiwa ku fikela ka nkarhi wa sweswi swi fikelele njhani loko ku ri ku na deputy ku na director ku na manager ku na yini swi fikelela njhani ku vanhu va kota ku nghena ka ti-building leti nga ri tirhiki va tshama na loko mi nantisa leswa swa phasa tindlu leta a ku xavisiwa matekiti ka tona vanhu va tshamile va neka ti-watching bootcamp as vulavulaka loko mo famba station swo tala laha ku na tindlu leta phasa vanhu va tshamerile ene matutisa ku vanhu lava ku ze va nghena va tshama swi fikelele njhani hikuva a ni ku na lava ti-area manager ku na lava landzisaka ku swilo swi fambiseka njhani va kwihi vanhu valava bootcamp mata loko no vula kahle hi ku ri government leya hina leyi I think yi tsandzekile loko hi vulavula ntiyiso swi ta vava loko hi ta vula ku ri hi nkarhi lowu wa mabunu swilo a swi famba kahle swilo a swi ri right swilo swi tlhogomeriwile mara hi government leya hina bootcamp swilo swi collapse ngopfu hi vula na switrata bootcamp laha hi fambaka kona hi hakela matikiti u nga ti ku hakelela thikithi ra hina ku ri movha yi biwa every day hi ti-potholes hi xava matayere a hi heti ku xava matayere eka ti-potholes ti tele ndhawu leyi va loko mo ya driver ndzeni ka inner city a Joburg bootcamp swipata leswi a swi ri kahle a swi famba kahle namuntlha swi tele ti-potholes namuntlha Joburg bootcamp tifleti leti a ti sasekile hala hi le vo Johannesburg stadium ku na mikhukhu ku na ti-toilet leta ti-easy low so a ti vutisa ku ri tiko leri kahle ri ya kwihi ende loko ku anantisa vanhu lava tshamaka laha bootcamp a hi vanhu va kona na voko va kona la South Africa hikuva munhu wa le South Africa nge huma ndzini ya le Soweto yi nga na mati na gezi
na toilet a ya tshama ka ndhawu yo fana na leyi. mativa leswi swo vula ntsene ku kumbexani ku na van'wana lava va fanele va byala vutihlamuleri bya ku hi rhangela va nga ri ku endleni tani kambe yima ni hundza mani i ta boheka ku yima kwala hi ta ya mahlweni hi nkarhi lowu taku ni khensile swinene nkarhi wa n'wena. Yi khensile Buthphethe. Inkomo mani a khensa swinene. I tin'wana ta timhaka leti ti tikaka swinene leti lewani ta ku i ti vutisa ku hi fika njhani ka xiyimo xexolexo hi ndlela leyi va yime ku lunga nganga hi xintu la professor dokodela Hlathi hi bula na vona hi timhaka leti ta tin'anga na ku pfuna swigevenga kumbe ku pfuna maphorisa va langa ku pfuna va mani andaka leswi. Mavonelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. sweswo mingisero mungena lonene FM amukeleni professor Hlathi inganga hi xintu lawa hi bulaka na vona ka nhlekano siku ra namuntlha tanihi president ya tinganga ka SADC hi twa ku va ri yini vona loko xiyimo xi titani loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku onge ku na tin'wana tinganga ti nga tiyimisela ku pfuna maphorisa kasi tin'wana ve ri ti pfuna swigevenga. Prof nhleka munhu muxeweta xinanga Themba Thokozani ndawuwe nhlekani Themba xikan'we ra vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula. a hi sunguleni ka ku loko mi twa swiviko swa ku nganga yi le ku pfuneni ka ku lwisana na vugevenga ku ya hi laha swi vikiweke ha kona namuntlha leswi khumbaka rifu ra Hillary Gardi tanihi tinganga mi titwa njhani? Mativa ni tiba xifuva tanihi president wa nhlangano wa tinganga Themba ma swi tsundzuka ku hi ve na mapfhumba laha hi nga famba Mpumalanga hi famba vo Bushbuckridge hi famba vo KZN kwala Limpopo Vhembe sweswo laha a hi vita tihosi hi vitana tinganga hi vitana lavantshwa hi ta va dyondzisa loko mo swi tsundzuka kahle hi ze hi va na vuxaka lebyikulu na Kruger National Park laha ku kumeka ku tinganga a va nyika swigevenga leswi dlayaka timhelelo Kruger National Park ivi hi va na campaign yo byela tinganga ku a va pheli mara va swi tshika. Nhlangano wa SADC a wu yimi na swona vo tala va swi tshikile swo swi endla ku mi twa ku swi hungutekile. Now loko ni vuya ka nhlamulo ya n'wina ni twa ni tsaka swinene ku swi vula ku mihandzu leyi hi nga famba hi vulavula na loko hi vulavula kwala ka swiyanimoya ku na tinganga a hi tirhisaneni na maphorisa mi ta swi tsundzuka ku hi na ntwanano wukulu na Department of Safety and Security ka national laha hi nga khoma ti-meeting na National Commissioner hi va na ntwanano hi lava ku pfuna maphorisa ku va khoma swigevenga. Leswi hi va byela ku swona tinganga ku hi leswiwani n'wina tanihi tinganga mi nge xi khomi xigevenga hikuva xigevenga xi na hinkwaswo leswo dlaya kambe loko munhu a fika ka n'wina mi ba tihlolo la ku ta mi xisa mi ba tihlolo ti mi komba ku munhu lowana u dlayile munhu lowana u yivile munhu lowana u pfinyile munhu lowana u faye bank. Leswi mi endlaka swona nkarhi wun'wana u ta mi byela ku lava ka mi hlambisa mu mi sirhelela. Leswi mi endlaka swona tanihi n'anga moha swi tshamisekile ene tinganga hinkwato South Africa leyi hinkwayo va na ti-contact ta maphorisa va na ti-contact ta vakoma vo kapteni Mshovani la Polokwane ti-number phone ta vona ti na tinganga to tala. Now loko munhu a hela sweswo u mi byela ku hayi tanihi n'anga ni murhi wa mina wu tshumuri la mo ni jika la xikhwata ni ya cela a sala tshameko la lokukulu no mi fonela maphorisa mo ku hayi mo hatlisa mita ivi mi fika mi hlanganisa mo mi singeta nkumba ni mo mi sweka xambu ku ata pona ka leswi a ngu tele ku ta endliwa swona. Loko a funengetiwile maphorisa ma ku humelela mfunungula nkumba va khoma va famba va pfalela. Loko mo swi tsundzuka Themba lava va nga endla nghozi yo dlaya vanhu va 6 la Bakersford va pfuniwe hi n'anga ku va khomiwa va sukele loko va heta ku endla sweswo va ku endliweni sweswo ivi n'angeni fonela loko wena leswi endla ku swona u nga bihuwa tifoni number ta lavakulukumba hi leti na ta mina hi leti wena endla leswi na va khomiwile va gwe vutomi hinkwabyo. So na tsaka Themba tanihi murhangeri wa tinganga loko ni twa ku tinganga va le ku endleni leswi hi swi lavaka a ni vuli ku hinkwato tinganga ti endla swona va kona lava nga endliki swona lava ti byelaka ku mali va ta yi kuma kwini swo lava tirha na swigevenga kambe a va swi tivi ku xigevenga loko se xi tsandzekile leswi a xi endla swona loko xi vuya laha swi ta dlaya wena n'anga hi leswi ni nga vulaka swona Themba na vayingiseri. Minkarhi ya ku tala ka vula prof ku na ku vulavula koloko ka ku tinganga tin'wani ti tiyimisele ku pfuna kambe tin'wana ti tiyimiselangi ku pfuna na loko mi kha mi kombisa timhaka ta ku mi ve na mapfhumba lama a ma ringeta ku lemukisa hi ndlela yaleyo xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi titani ma kota ku tshama mi kha mi hlangana mi pfuxeta timhaka leti kumbe se swi fike kwalaha ka ku un'wana na un'wana wa ti vona hi ku ka ha ri na swihehlo swa ku van'wani ve le ku va pfuneni swigevenga leswi ku va kota ku pona milandzu leyi ya vona leyi va ku va yi endla. Hi ya mahlweni hi endla sweswo Themba tanihileswi ku nga Afrika mandza n'hweti leyiwani ku nga n'hweti yo tsundzuka vafi va kokwani lava nga hi rhangela ndlela mikwembu ya hina hi ta va na summit kulukumba ngopfu kwala ka xikokwani laha hi 26 leswi hinkwavo va kusuka Mpumalanga va kusuka kwini va ta va va ri kwala hi ta hlohlotela ku va emahlweni vhiki ri nga hela a ni rhume delegation ya Bushbuckridge ya vulavula na vona va nga rivali ku
a hi pfumeli ku vanhu va tirha na vugevenga lexi humelelaka Themba mi ta swi tsundzuka ku la vun'angeni la ka sekta ya vun'anga mfumo wa hina na wona ha wu sola mfumo wa hina wu tsandzeka ku regulator wu tsandzeka ku humesa registra leyi nga ta kota ku xaxameta tin'anga na loko hina mahlangano hi xaxamete hinkwaswo mara mfumo a wu fanele va na registra leyi nga ta kota ku tiva ku lava i n'anga lava hi lava va vuriwaka magedla va vona munhu loyi a nga gedla Themba i munhu loyi a nga na mbilu yo biha i munhu loyi a nga na tihanyi a hi n'anga yoleyo kambe loko mi nga swi tivi mi mi vona bohi vuhlala mu to yi n'anga swi lava ku va munhu a mi hlamusela kahle ku loyiwani a hi n'anga a nga na mikwembu o lava swilo swo xanisa vanhu so hi mhaka leyi endlaku ku va ha ri kona van'wana lava endlaka sweswo kambe mapfhumba ya hina ni vona ku ma le ku humeleleni swinene ku na van'wana lava nga tsinya la ve kwini la a Free State va pfuniwe hi n'anga u khomiwile munhu yelweyo hikuva tsinye phasani ra yena ivi tin'anga letin'wana ti xito ti ripotele va fonela u khomiwile u le xitokiseni swa tolo kunene sweswo now hina hi ta ya mahlweni na pfhumba ro dyondzisa tin'anga na vaakatiko ngopfungopfu va fanele va swi twisisa ku loko va ya n'angeni a va yeli ku ya laphiwa va nga yeli ku ya endla swo homboloka hi ku na wona mali ya sathana loko swi ko nyika munhu mali ku ni lava ku endlela swo karhi ku fikela munhu ri pfalo la munhu ri titivalaku i va teka mali a endla swo biha so n'wina tin'anga mi nga yingisela na n'wina vatikulu va kona va byeleni ku mina tani murhangeli wa n'wina a hi yimi na swona phela na mari mi swi tshika pfuna ni vanhu va hanya mi nga tirheni na swigevenga ni kombela mi ni khomela tani ku na un'wana a nga ta na mhaka yin'wana loko hi ri ka nongonoko lowu a vulavula hi timhaka ta ku na tin'anga to ya ti ya boha ku na tin'anga leti ti ngo swi va byela se mina ni nga munhu lava ku pfuniwa ni swi tivisa ku yini ku loyi i lo boha loyiwani i lo swi va byela kambe loko ni vuya la aka nhlokomhaka ta mahungu prof a hi twini nhlokomhaka ta mahungu ya misava awara yang Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula makume na timinete ntsena ku bilavula ya 12 ku nga ri khale ta va ka hi bula na tatana Themba Godi bona va suka ka APC African People's Convention lava hi nga ta va ka hi bula na vona ka hi languta ka timhaka ta march lowu va nga ka woku ku endleka yini hi ndlela la va fike njhani ka ku onge tiholobye Pravin Godhan va fanele va susiwa ka xitulu xa vona hi ta va hi kha hi bula na vona hi nkarhi lowu nga hetiki mbili kambe hi tlheleni ka Professor Hlathi inganga xintu lava va ngele ku vulavuleni na rixaka ngopfungopfu tin'anga ka timhaka leti ta ku hi ringanisa njhani timhaka ta ku va hi pfunana tanihi rixaka na ku papalata timhaka ta ku pfuna lava va hi onhelaka ku nga swigevenga hi ndlela yaleyo mi ri yini prof loko ku ri na lava va nga mampela na lava va nga ri va mampela hi va hambanisisa ku yini hina hi lava ku pfuniwa swi olova ngopfu ku hambanisa magedla na swingomantanda swi olova swinene Themba ma swi tiva ku un'wana na un'wana laha bebuliwa kona kwale lokixini kwale mutini wa swi tiva ku laya ku na n'anga leyi hinde misaveni n'wana wa yena u chayeriwile sweswo a mugangeni mi nga pfumeli munhu o suka vhiki la a nga ri kona ivi loko a vuya hakari timpande na mazangu hinkwaswo leswiwana a ti vonaka ku n'anga mi nga swi pfumeli sweswo ene hi na tiofisi tiprovinsi hinkwato swifundza leswi hinkwaswo la vanhu loko va lava ku twisisa va kuma vuxokoxoko ku n'anga leyiwani lava n'anga yo karhi yo lapha swo karhi ni ya kwihi so hi lama nga ta kota ku vona ku lava va magedla a hi na vona hi ku hi na process leyi landzeleriwaka yo loko munhu a fika lava ku kuma certificate xa vun'anga hi landzelela swo karhi leswi swi hi fikisaka hi vona ku impela i n'anga u chayeriwile un'wana u ta na govele ya yena un'wana u ta na va le ka vona hi lavisisa ku na ti-test to karhi laha hi nga ta kota ku confirma ku munhu loyi ni n'anga leyi mi nyika certificate va nyikiwa na practice number laha hi nga ta tiva ku loko a endla swo karhi a li Joni a li Free State loko vo hi fonela va ku na munhu a nga endla swo karhi wa n'anga wa for example karhi hi nghena ka computer vheta hi swi kuma loyiwani i wa ka hina mara u onhile so vayingiseri na swi tiva ku loko munhu a vabya a ngo kuma munhu kwala patwini a mi byela ku wena u hlupha hi xoko u lava ku hlambisiwa ivi munhu a swi mukela a ni ta ku mina xitsundzuxo xa kahle ya na ni la mi tiva ku n'anga leyi loko ni yi kuma la namuntlha na mundzuku ni ta yi kuma kwala na lembe leri taka ni ta yi kuma kwala tin'anga leti ti ngo pfuka ti humelela hi ti vona lomu tikhoneni ta lomu madorobeni ndhawu to hambanahambana mi fanele mi ti vonela hikuva vo tala va hindze misaveni ku ya ka tin'anga tete ivi hi xa mundzuku loko mi ya mi kuma ku munhu loyi a nga ha ri kona va endlela na masalamusi sweswo so swa olova Themba ku vona ku leyiwani yi n'anga ntiyiso yi tsarisiwile un'wana yi ri ka mina yi ri khalanga tin'anga khala a ti kota na ku byela ku lowu a kota ku tshungula leswi i n'anga leya yaleyi a ti nga tshunguli swin'wana na swin'wana ti tlhela ti ku byela ku lowu wo tshungula leswiya swa yinini hi luya waleyi sweswiya swa kutani a ni tivi hambi sweswi swa ha endliwa ke kambe a hi hundzeni ka yaleyo prof hi nga mi rhambela yona a hi mi rhambele yaleyo timhaka leti ku na hungu la ri komba ku se mixirho xa board ya xibedhlele xa ka Manamulele ku endleka yini
na mina humese mpfundla intiso MEC wa health Dr. Phupera Mathuva vana appointile ku va board member ya xibedhlele xa Kamalamulele a hi ro sungula ni zana appointiwa masiku ndzhaka na switsundzuki mala ke lembe wa hi nga fika hi tirha hi lulamisa swilo swo tala na sweswi hayi ni ta fika ni veka ra mina leri ni tiva ku loko endla leswi na leswi na leswi na leswi swi ta lunga a ni ri va languta CV va vona ku ni kote ku fikelela yini hi kote ku endla yini so ni ta ni tinyungubyisa ku va ni tsundzukile na mina ku ni ya tirhela rixaka so ka ni manda mambirhi ni ta endla tani ku tirhela rixaka ngopfu va le ka Malamulele mi ta tshama mi ri ku tengeni prof hi na loko swilo va ku a swi fambi ka Malamulele ta ku swirho swa board swi kwi loko xiyimo xi ta mi ta tenga na spokesperson xa kona prof ke siri nkarhi wa ku na hlayisekani hlayisekani thevu n'wina tin'anga hayi a hi hlambeli mavoko hi n'watseka hi nga tirheni na swigevenga a hi pfuneni maphorisa ku va khoma lava onhaka tiko ni khensa swinene thevu na vayingiseri inkomo sweswo mingisero mungana lona FM professor Hlathi nganga xintu lava kha hi bula na vona hi ndlela leyo a hi tweneni i timhaka leti ku na nkulukumba un'wana minkarhi u tala ku pfa a vulavula na me hi nga ri moyeni a vulavula na mina hi ti-WhatsApp a kombisa i un'wana wa lava va tsakelaka timhaka leti ta xintu leti na hi un'wana wa vanhu lava nge swi va tsakisa ngopfu loko va vona tinganga ti kha ti tirhisana kahle na maphorisa ku va ku herisiwa vanhu lava taku na mixala phungani ya ku vo to ti endlela hi ku rhandza hi ndlela yaleyo tatana Godi va yimeki lowu nga ku va hi bula na vona hi ta twa ku va hi khomele yini loko swi ta ka timhaka ta machi lowu va nga ka wona kambe hi bula na vona ntsene endzhaku ka loko hi hundzela khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa Mungana Lona FM ku tshembiseli leswaku hi ta bula na khale ka mutshamaxitulu wa Skopa murhangeri wa nhlangano wa politiki wa APC tatana Themba Godi lava hi bulaka na vona laha endzhaku ka loko ku ri na swiviko swa ku kombisa leswaku i van'wana va lava nga le ku macheni loko swi ta ka timhaka ta ku kongoma le a Union Building xikongomelo xa vona ku ri ku vona ku kumbexani a ku fanele ku susiwa holobye Pravin Godhan eka ntirho wa vona tanihi holobye va amukeleni hi twa ku va ri yini tatana Godi i nhlekani na ku vuyisa ka malembe lamantshwa khale ngo ni nga si tshama ni bula na n'wina inkomo swinene na ku khensa enkarhi lowani tshemba ku a hi nge hi lahlekelani hi nge hi lahlekelani tatana Godi a khensa swinene hi byeleni katsongo hi timhaka leti ta march lowu nga kona namuntlha na ku va mi kongomisaka ku a ku hlongoriwi holobye Pravin Godhan xo sungula loko ku ri na ndzawulo leyi nga endleki leswi vaakatiko va languteleke swona lava nga le ka vufambisi hi vona va faneleke va teka vutihlamuleri xa vumbirhi lawani a hi vulavuli hi khampani yin'wana na yin'wana hi vulavula hi Eskom leyi un'wana un'wana wa hina la tikweni hambi sweswi hi vulavulaka mina na n'wina hi vulavula hi ku na gezi loko hi nga swi koti ku nyika vanhu gezi hi ndlela leyi faneleke yi nyika vanhu gezi leri durhaka swinene swi komba vutsandzeki swi na vutsandzeki lebyi kwihi ku na vufambisi ku nga management ku na board ya ka Eskom ku na holobye leyi Eskom yi reportaka ka yena loko swilo swi tsandza hambi bolweni a swi vona loko team yi luza ku hetelela ku hlongoriwa khochara ku swi tsandza yena so na sweswi loko Eskom yi nga endli swona yi nga tirhi kahle yi nga nyiki vaakatiko mphamelo lowu faneleke lava nga na vutihlamuleri henhla ka swona emakumu ya hinkwaswo i holobye kambe van'wani va ta kombisa ku xiphiqo lexiwani xana xi sungule sweswi ke van'wani va khale xi ri koho xiphiqo lexiwani ko vona ka mihandzu ya xiphiqo lexi sweswiwani mi ri yini hi mhaka leyo va tiyisile xiphiqo lexiwani a xi yo ti sungulela xi sungule hi vandla ra ANC emakumu hi rona leri nga na vutihlamuleri kambe swa sweswi munhu loyi a nga le ku fambiseni loyi a nga nghenisiwa xitulwini a ti ba xifuva a ku yena u ta swi kota i Pravin Godhan na vurhangeri lebyi a nga byi thola yena a ku hi byo lebyi nga kahle byi nga na vuswikoti hi lebyi tsandzekaka sweswi xana i mani va faneleke a teka vutihlamuleri henhla ka swona a ku na un'wana handle ka yena Pravin Godhan ni ta tsundzuka ku ni loko na ha ri mutshamaxitulu wa Skopa a hi vula swona ku loko swilo swi nga fambi eka ndzawulo yes ti-officials a ti hlamuli kambe loko swilo swi tsandza swi onhaka swi nyanya ku onhaka a swa ha ri ti-administrative problem se it's a political problem leyi lavaka political solution so lweyi ku nga yena nhloko ya swona ya vurhangeri political hi ya faneleke a teka vutihlamuleri ku ve xiyimo lexi hi ku vona ka n'wina hi fike njhani laha i swilo swimbirhi a hi swa ku tala
xo sungula i ku vakulukumba lava va voteriwaka hi vaakatiko ka va fambisi timhaka ta tiko va yiva va onha va yiva mali ya tiko. Eskom yi tsandzekisiwa hi ku na vufambisi lebyi nga tshamisekangiki ku yiviwa mali laya. Xa vumbirhi i milawu kumbe ti-policies leti landzeriwaka hi mfumo wa ANC, ti-policy leti ngo ku fanele ku pfaleteriwa switichi leswi swi endlelaka gezi hi malahla, se hi kuma gezi leri endliwaka hi moya na dyambu. Leswi swi twaka ku a ri kona tiko la misaveni leri fambisaka ikhonomi ya rona hi gezi ra moya na dyambu, hi ku technology a yi si fika la ka ku gezi leri va ri generataka hinkwaro ka rona ri kota ku va ri fika etindlwini. Kambe eka Eskom sweswi va busy va le ku pfaleteleni ka switichi leswi swi nga swa malahle swi nga ha tirhi. Swi endla ku Eskom a nga ha vi na capacity ya ku kota ku fikelela swilaveko swa vaakatiko. Se loko namuntlha mi ri ku macheni mi hikokwalaho ka yini mi lange ku ta kwala a Union Buildings? Well, loko hi ku Pravin u fanele a tshika ntirho, loyi a nga n'wi tshikisaka ntirho hi loyi a nga le Union Building. Pravin a nge ti tshikeli, Pravin a nga lo tiveka, u veke hi President Ramaphosa. So hi laha hi yisaka ku hungu ra hera swa ku loko a ri ku hi ri vutsandzeki bya vurhangeri bya Eskom a hi ta ka Pravin, hi ku Pravin vanhu lava u nga va thola a va tirhi swona. So sweswi ku tsandzeka ka hi Pravin a hi nge tlheli hi ya ka yena ku wa tsandzeka, hi ta ka loyi a nga n'wi thola. Hi ku munhu lowu nga n'wi thola wena President Ramaphosa ku nga Pravin a nga endli swona, hi ku sweswi vana va xikolo va ta ku va ha start na madyambu gezi ri famba. Na mixo mi kumba ha timbalambadzanyana swa ku mi lulamisaka ku ya ntirhweni hi ma-5 na ma-6 gezi ri famba. Se swi endla ku vutomi bya vaakatiko byi nga tshamiseki, tifeme ti nga tirhi at full capacity. Ikhonomi yi ta kurisa ku yini loko ku nga ri na gezi? Se swi endla ku vutomi that's why Eskom a yi fani na khampani yin'wana na yin'wana. Loko va khampani ya xinkwa ku na van'wani vanhu va dyi xinkwa, so va nge vileli. Kambe Eskom un'wana na un'wana u tirhisa gezi lawa. Ku na van'wani va vulaka ku ongeti ku na gondzo rin'wana leri mfumo ri nge le ku ri tekeni ra ku kumbexana ku nga hetelela tikhampani to fana na ta va Eskom ti nga ha ri ka mavokweni ya mfumo, ti privatiziwile. N'wina mi ri yini hi mhaka leyo? Yin'wana ya timhaka leti hi ti vulaka ku mihleketo ya vuloyi, hi ku loko vhele nyimpi leyikulu yi nga kona leyi endlaka hi tikhampani ta matiko ya le handle ya swa ku mphamelo wa gezi a wu humi emavokweni ya mfumo. Hi ku a ni ri tikhampani loko ti ri kona ti lava ku endla mali, se va swi tiva ku loko vo ze va nghena laha ka mphamelo wa gezi a swi nge endleki va nga endli mali, hi ku a ku na munhu loyi a nga lavaka ku tirhisa gezi. Se mihleketo yoleyo hi leyi hi yi vonaka yi kuceteriwaka eka matiko laya nga le Afrika na Asia. Kambe loko hi langusa sweswi malahla lava ngo hi nga ma tirhisi ma karhi ma xaviseriwa matiko ya Europe. Hambi Ukraine yi xava malahla la South Africa. U ti vutisa ku swi ngo vona malahla lawa va ya penda switarati hi wona kumbe va endla yini na? No, va ya kuma hiseni va endla gezi, kambe hina vini va malahla va ri nga ma tirhisi. Sweswo vayingiseri wa mugana lone Themba lava hi bulaka na vona tatana Themba Godi lava hi nge le ku vulavuleni hi timhaka ta march lowu nga koho loko hi kha hi langutaka ntirho lowu va nga langutana na wona wa ku va lwisana na timhaka ta ku Eskom yi hetelela yi tikuma yi nga ha ri mavokweni ya mfumo, kasi ke na timhaka ta ku va holobye Pravin Godhan na vo va tikuma va tshike ntirho. Tatana Godi, ku na mikama yin'wana ku vulavuriwa timhaka ta ku sweswi hi nga sungurisa swona hi kombisa ku xiphiqo lexi xa khale. Vanhu vo fana na va Pravin Godhan, vanhu vo fana na board ya Eskom, vanhu vo fana na CEO ya Eskom va kha va vula ku swiphiqo leswi nga kona la a hina hi nga swi endla, hina va ku ringeteni ku swi lulamisa, sweswo va ku tikini. Tlhelo rero mi ri voni n'wina tanihi APC na valava mi machaka na vona? That's swiphiqo swimbirhi. Xo sungula, yes, ku na xiphiqo xa ku kayiviwa laha ka Eskom, mafambiselo a hi wona. Handle loko Pravin a ku nghena u te lexi endlaka Eskom yi nga tirhi swona i ku hlongoriwe valungu lava a va ri na vuswikoti leswaku ri mavunwa, ivi a lava ti-engineers ta le Italy ku hi to ti nga ta fika ti kota ku va ti lulamisa.
yoleyo se hi humile eka yona sweswi director a karhi a nyika mbulavulo kun'wana a ku swa Eskom i ku na vanhu lava yivaka ba kote ku pfala lava va yiva diesel kona sweswi ku na van'wana va tisa malahla lawa ma nga na maribye na tinsimbi se hina a hi nge swi koti bese ni laka swona i ku se inkinga i yini i ku ku na vanhu lava yivaka lava nga swi kotiki ku va nga va stopisa ku yini kumbe i mhaka swa ku khale na khale a ku karhi ku yiviwa ke hi vona nga ku swa ku swi ya swi cinca siku rin'wana na rin'wana kambe sweswo a ni voni ku ri problem leyikulu i ku na a policy change ku na ku cinca eka nawu wa mafambiselo lowu nge Eskom yi fanele yi xavisiwa tikhampani ta le handle and loko hi languta matiko hinkwawo loko ri na khampani ya mfumo leyi va lavaka ku yi xavisiwa ku endla sweswo yi tshikiwa nje yi onhaka swi moxaka swilo ku fika lava vanhu va kwataka va ku xilo lexiwana xi tirhi kahle a swi antswi mi xavisela tikhampani ta le handle se vona fika va endla mali loko ri ku khampani leyiwani a yi tirha yi endli swona swi vula swa ku loko yo nyikiwa ti-private companies yi fanele yi nga tirhi kambe loko yo nyikiwa ti-private companies yi tirha swi vula swa ku loko ri ka mfumo yi nga tirhi why matikweni man'wani swi olova hi ndlela leyiwani ku tikhampani ta switirhisiwa swo fana na gezi na mati swa mavokweni ya mfumo ku endlela ku un'wana na un'wana a kota ku swi fikelela so mhaka leya ku Eskom khale yi onhiwile well it's all right yi onhe hi mani yi onhe hi ANC xa vumbirhi but ha swi twisisa ku that's why sweswi that's why ni ku leswi va swi hlamuselaka a swi twali sweswinyana va vula swa ku no government swi lava yi hatlisa mhaka yo xava gezi ka lavo endla hi moya na dyambu hi kona hi nga ta solve problem wa sweswi va ri no ku na ti-syndicate leti ti onhaka ka Eskom so kahle kahle swiphiqo hi xihi so leswi ndlaka swona ku na ku tlangiwa xitumbelelwana la ku ve kahle kahle xikongomelonkulu hi ku Eskom a yi humi mavokweni ya mfumo mavhikinyana mambirhi manharhu la nga hundza ku ve na ku tshukisela mahlo exikarhi ka mutshamaxitulu wa Scopa na xirho xa board ya Eskom hi sweswi nga vulavuriwa Themba mi swi vonini mi swi twile ni la ku mi vutisa swivutiso swimbirhi hi mhaka yaleyo xa ku sungula mi ri yini hi mbulavulo wa voho xirho xa board loko va kha va kombisa ku tsandzeka kumbe ku tikeriwa loko Eskom wu nga na koho xa vumbirhi mi ri yini hi n'wangulano wa voho va ri vambirhi eka ku kombisa kokoloko swo sungula eka n'wangulano wa vona loko a ku ri mina mutshamaxitulu a ni ta va ni swi fambise hi ndlela yo hambana n'wina nga ku mujahana luya wa mutshamaxitulu swi n'wi tsandzile swi n'wi tlunyile nyana loko munhu a ku a ni koti ku endla leswi mi nga ni rhuma swona hi ku na swiphiqo swo karhi leswo karhi xa wena tanihi mutshamaxitulu i ku n'wi yingisa loko hi swiphiqo swa ku hlamusela loko ri ku swa twala mi okay swa twala loko swi nga twali mi vula ku hi swi twile a swi twali kambe ku ala ku a vula ku yini leswi a vulaka swona loko ku mfumo wa ANC wo nga onha Eskom ni vona swi ri wrong ngopfu and more special loko ri ku a ngo sungula ku vula sweswo loko va ri meeting ka Scopa Cape Town i vurile a ku swin'wana leswi va tsandzekisaka i ku nghenelela ka tipolitiki eka mafambiselo ya Eskom and a va zanga ka Scopa va lava ku n'wi vutisa ku u vula yini ni vona nga ku a swi ri wrong ngopfu leswi a nga swi endlisa swona a swi ri na vun'wana ngopfu that's why party ya yena ya n'wi fikelela ku a ya kombela rivalelo ku leswi a endle swona a swi nga tshamisekanga se kambe leswi a swi vuliwa hi vona mhani Vusi ke no andri ba yo endla statement ku mfumo wa ANC wo nga hona se loko hi nga n'wi nyikanga chance ya ku a swi vula ku yi wone njhani i vula yini swi fambelana kwini na leswi a faneke a nyika vutihlamuleri ka swona a hi nge koti ku n'wi jaja ku a ri right kumbe a ri wrong a hi swi twanga a hi swi tivi swa ku lava vula swa ku yini na ku a hi fiki ka ku kota ku vona ku wa tsandzeka tanihi xirho xa board hi sweswo loko hi nga zanga hi n'wi twa hambileswi mina ku na nhompfunyana swi nuhwanihwetile swin'wana ku u rila hi Pravin Godhan ku loko va teka swiboho wa nghenelela ku leswi tshikani hi lani xo karhi leswi tshikani hi lani xo karhi hi leswi va chavaka ku va n'wi nyika chance a vula swoho swa ku leswi ngo
lexi endlaka a ku kuna ku nghenelela ka tipolitiki i vula yini leswi va fanele va va na interest ya swo ngopfu i vula yini so that andre loko hi lava switshunxo a ku na lexi hi nga ta xi siya handle xin'wana na xin'wana vula hi ta ya swi sefa kokwalaho hi vona swa ku xana i xa nkoka kumbe xa nkoka but lomu hayi u nga khulumi wa hi rhuketela na mi nga mi twanga swa ku i lava ku vula swa ku yini hayi ku na leswi mi nga le ku swi mbonyambonyeni kuve lo wa mutshama xitulu i ta mbonya yini hi ku yena a nga ka vanhu la rona leri a ri kha ri tshahiwa laha hikokwalaho ka yini mi vona onge ta nga vula ku mbonya a mi va tivi vanhu a mi swi tivi leswi endlekaka loko mi nga ri kona loko mina na ha ri mutshama xitulu a ri xirho xa sikopa a ri munhu loyi a khahlela swinene a raha mfana loyi a raha swinene se no hlamala loko ni n'wi twa a vulavula hi ndlela nga vulavurisa so a swi fani na yena hi twile va ku mbyana yi khongoti loko yi khome rhambu so hi swi tivi swa ku yi khome yini tatana Godi ni kesi swinene nkarhi wa kwina vana na siku leri ku dya ku engeta kuve mi nga si famba le a kaya mi dline rini kuya a Matsavana well mina ni kumeka a bush nkarhi hinkwayo a Matsavana na ya loko patu leri ra ku suka Zambia ri nga tsemekanga loko hey nga ku swi lava u famba hi hanci loko u famba hi movha a swi nge lungi mo famba hi bayisikiri patu ra kona nga ka ku va na nyimpi ku duke tibombo la patwini se loko na nyana swi mpfulana hi hlulekile Dimitri hlayiseka inkomo sweswo mi yingisela munghana lona FM lava hi vulavula na vona tatana Themba Godi Themba na wena tlhelo rin'wana leri u lavaka ku ta hi rona kambe ke u nga ri vali mingisero wa mina wa ha ri lawa Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula xana u mutirhi wa mfumo joina medical scheme leyi twisisaka swilaveko swa ndyangu wa wena ku antswa ku na subsidy yo fika eka 100% eka swirho leswi fikelelaka swilaveko leswi nga le ka Tanzanite 1 option ni mimbuyelo leyi fuweke eka Emerald Valley option hi hakelo ya le hansi n'hweti na n'hweti hi GEMS u kuma mimbuyelo leyi fuweke ya nhlayiso wa rihanyo ku kamberiwa hi ti-specialist naswona u kota ku hlawula eka swibedhlele swa manyunyu leswi welaka ehansi ka tirhelo ra GEMS SMS la join eka 33165 kumbe u nghena eka gems.gov.za kutani u vona ntirho wo hlawuleka wa GEMS namuntlha ku na swipimelo ndzindzakhombo wa movha wu na nkoka hambiloko movha wa wena wu ri wa masikunyana essential car insurance ya ka outsurance yi olovisa ku kuma ndzindzakhombo tanihi ku yi endleriwe timovha leti nga na malembe yo hundza 5 to ka ti nga ri ta xikweleti ti ri na ntsengo le hansi ka 125,000 rand wa kota ku hlawula ku u lava ndzindzakhombo wo ku sirheleleka ku yiveriwa timhangu kumbe ku hakeriwa 1 million rand yo byala vutihlamuleri loko u vange mhangu swikoxo swa wena swi hakeriwa hi cash ku kuma code SMS out eka 38462 outsurance vakorhokeri va timali na ndzindzakhombo lava nga le nawini ku na milawu na swipimelo Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM system itself bothead mabona system leyi create ubina vanhu va ntima bothead will remain crying until bothead lero na Jesus Christ ta vuya tlhela kamba a rila bothead system leyi wona ni swi ku va ni ku but I mean banana siku leri ku dya ku engeta ni leyi i Afrika wa vulavula 0152971855 salad minute naro ku va ya ka bange msaba awara yan'we lava nga tatana rulane mzamani kambe ke kuna miyingiseri la layini la a nga na yelo ku tana tlhelo rin'wana nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene hlekani but I mean mpfukile he pfukile hayi he bala a hi na nchumu hi ngo vona hayi mpfukile bothead mirini n'we xikongomelo a nduma no la ku angulanyana ka liya tin'anga bothead yes ni nge hlweli ngopfu bothead loko a ho va na tin'anga to ringana 10 ka ti endla ndlela leyiwani siku leri ri ta va ri kahle bothead hi ndlela yi ku loko xigevenga xi ta xi lava ku pfuniwa ivi va swi kota ku fonela maphorisa
ta khomiwa leswi la ku tin'anga to fana leti botpet a va langutiseli ngopfu mali masitwisanyana a ni swi twisisi mi fika njhani ka ku a va languteli mali ani botpet phela loko mina sweswi ni ri xigevenga ni ya ngangeni na ku pfuniwa ku nandzu wa mina u nga yi mahlweni ni famba ni khomi buta khalanga se a swi olovi khalanga ku tshika buta ri famba u ku hayi ni fonela maphorisa masitwisanya a swi olovi khalanga vo tala iza teka buta ku hayi hi kona mpfukini namuntlha masitwisanyana amen si loyi wana ti byela ku hayi man a ni la ku teka mali la ku ta pfuna rixaka kumbe va teke mali va tlhela va pfuna rixaka nemetweli paparikesi ijuluka le vakavatizia ikombo juluka kesa swinene n'wana muyingiseri lo nhlekani butet papa mpfukini i pfukini njhani papa ni twe mi kha mi vulavula na Mr. Godi la yes loko mi ri magistrate a va ejele va tsona ku hlama swivutiso leswi mi va vutisa swona hi ndlela yihi ma vutise xivutiso xa kahle ngopfu ku mhaka leyi ya ku Eskom vakulukumba lava nga nghena va yi kume se yi hluvekile mi ri yini hi n'wina hi yona na ha va hlamulanga tata Nkoti butet ma yi vona cancer fukuzana fukuzani ne fukuzani wu tikomba loko se wu onhe swinene ende hi nga ya blame doctor yo hetelela leyi nga ya wu thumba ku munhu loyi u na mfukuzana murhangeri la a ri kona na maxaka ya yena lava va ku huma hi le handle va on Eskom and a swi la ku vuriwa va yi dya yi helela lava nga kona sweswiwani vo ringeta ku pfalapfala mati lama nga nghena ka yindlu ma nga pfalekiki hi le tatani Godi a va ri ka swikopa va fane va yi hlamurile na vona ku ri no hi vakulukumba murhangeri la a ri kona na maxaka na vanghana va yena va Eskom yi tshama hi le hansi hi nga vula ku ANC but ha swi tiva ku i va mani aka ANC va nga endla swisweswo lava nga kona lava ndutpeta vo fela sambula nyama va dya na sopo kambe loko va kha va fela sambula hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka yini va nga swi vuli hi voxe ku phela yena va fela sopo ku fana na leti mhani mavuso a va kha va vula swona mhani mavuso va swi vule kahle ngopfu ende van'wani va teka yi nga ri hayi a nga kahle a ni problem mata ku lexi humelelaku aka phati leyi rhangelaka loko u vulavula ntiyiso a wu kahle va lava vo vulavula mavunwa ntsena se na lava vo to ringeta ku pfalapfala a ni vele ka ANC na vona va nge vuli ku ri no lava va nga suka laniwani va dyile vo to zamba ka lava ku pfala mara the bottom line butpet i mhaka ya ku cancer ya Eskom yi ta humelela loko ku ri na van'wana the last doctor la nga ta blame ku ri no pet khalanga i fele aka doctor Nkuna ku ve ni doctor Nkuna se u va nga thumba cancer va ringeta ku yi sungula hi leswi nga ku humeleli ka Eskom na metelo papa inko ayi kumene mangu emsava na rulani mzamani nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero mungena lona FM se nkombo timinete ntsena ku vila ra ya 13 kensiri rulani mzamani na mahungu ya misava ya awara liya yan'we a hi tweneni wun'wana mingiseri kume angula mkwini le ka 015 tirhisana mathevula tp at sabc co za hi ndlela yoleyo a hi sunguleni mingiseri loyi inhleka ayeni njani hi pfukeni mjani botome ipfukile butpet a khensa ningeni ka le Eskom zwavhuḓi valaudzi butpet ha endla futhi xihoxo xin'wanyana futhi loko laya ka Eskom hi nga lunghisi mhaka ha landzelela vanhu xihoxo xa Eskom a hi problem a hi mali problem i mhaka ya ti-generator ku loko ti lunghisiwa ti tshoveka hi xipidi na malahla loko a tsakamile se loko hi la ku yima ka problem ya ku yiviwile ku endliwe yini a hi ali ku nga va ku yiviwile mara problem a hi problem mere a mi ali ku nga va ku yiviwile kumbe mere a mi ali ku yiviwile ni nga ri ku nga va ku
ku yiviwile hikokwalaho ka yini ku nga va hi mhaka ya ku na sweswi va ri ku yiviwa a ku so yimiwa mara a ku khomi munhu swi vula ku a ku na vumbhoni lebyi byi nga kona bya kahle because va vula ku yiviwa loko a hi rila hi kona na sweswi bya ha ri kona se a ku se khomiwa munhu loyi a nga ta jajiwa a ku no i khomile officer Eskom that's why ni vula ku henda xihoxo problem ya Eskom leyi rilaka yona namuntlha a hi mhaka ya ku va na problem ya mali a va koti ku lunghisa va na problem ya ti-generator se loko hi nga seliwa na vanhu va ku okay n'wina loko mi lunghisa ti-generator leti mi ti lunghisa njhani leswo within a week ya tshoveka hi yo problem ya hina leyi nga na yona sweswi otherwise loko haya tshunela ndzhaku from 1998 xihoxo lexi nga tekiwa hi ANC xa ku va fakela vanhu tigezi va nga ngeteleli gezi a hi nga ta lunghisa problem ya hina a hi kumeni munhu loyi a nga ta khoma Eskom a hi byela ku xiphiqo i yini a nga hi byeli hi ku hi ngo yiviwa a hi byeli ku xiphiqo lexi ni nga na xona ni na problem ya mali hi ku okay loko ho ku nyiketa mali hi ta kota ku hi nga vi na leswa up and down na tin'hweti ti nga leti hi pfumelaka ku loko wa ha lunghisa leswi i swi endlaku sweswi hi nyiketa lembe ku fana yena loko a nghena direct i te 18 months so after 18 months hi vona swi kha swi nyanya because hi tsutsumisa swilo swa rhongo a vulavula ku problem leyi a nga na yona na vanhu lava nga huma le agenini va ta lunghisa swilo va swi kota ku lunghisa ti-generator to the standard ya ku swi kota ku famba malembe mangani loko hi nga si lunghisa sweswo leswin'wanyana hi to rhendzeleka and problem ya Eskom yi nge hela leswi u hetaka ka hi ba xindliwandiwani xindliwandiwani butpete mi huma n'wina hi ku no hi mhaka ya ku lavaya va pfumele lava va xave tidizeli to tala mali yiviwile a hi pfumeleni ku yisa ku ve na swihoxo mara loyi a nga ta nghena sweswi i ncini lexi wina hi nga ku pfuna ku hi xona ku gezi leri ri nga ha yi hluphi loko ni na problem ya mali hi n'wi byela ku okay loko ho ku nyika mali ya so i ta swi kota na wena i hi nyiketa malembe mangani kumbe i ringeta tin'hweti tingani kumbe 2 years a ku ni nyikeni ti 2 years mara na load shedding after 2 years hi ta va ni yi pimile se hi ta va hi kha hi lwa na problem mara problem leya leyi ni nga mi byela siku rin'wana ku a South Africa hi na problem ya ku endla nawu hi endlela munhu ene loko munhu loyi a humile nawu luya wu dlaya lava nga nghena mirini mhaka leyi yin'wana yi vuriwaka ya timhaka ta ka Eskom ti hlupha na hi ku a swi tikomba ngeti a swi tiveki ku xiphiqo i yini namuntlha va ta hi byela ku na van'wani va sabotaja kumbe mindzuku va ku van'wani va tshovelela swilo hi vomu un'wana mindlwani va ku malahla ya tsakamini rini va ku unit yi tshovekini n'wina mi ri yini loko mi kha mi yingisela switori leswi taku na va ka Eskom mina loko ni analyze ni langutisa hi byongo bya mina lebyintsonini i mhaka ya ku vanhu lava va lunghisaka ti-generator loko va kha va ti lunghisa a va overall ka engineering ku na swilo swin'wanyana leswi ni vulavulaka ni tshama ni ka ni byela vanhu vo tala va ku Eskom va ri na malembe yo tala ni ku hi n'wana mani loko mi ya ka engineering loko part hi humesa ya yi overall swi fana na ku endla part leyintshwa a yi helangi leyi hi endlaka engineering se hi na ku solve problem ya Eskom ku fana na loko hi ku munhu i khalabyi munhu mi nge n'wi overall mara ka ti-parts ta engineering ma kota ku yi humesa loko ri parts mi ya yi sungula nghenisa i leyintshwa se ku vanhu lava ti endlaku vo fika va bohelela laha na laya va ku hi ta vona laha yi nga ta fika kona vhele loko batiru xi tsemeka xitsambu lexiya yi wile va ku no kwihi yi wile generator le kwihi hi swona swi endlelaka load shedding a hi kumeni munhu loyi a hlamuselaka vanhu va Xikwembu problem ya ka Eskom i mhaka ya 1 2 3 loko mo ni nyiketa malembe mambirhi ni kha ni lwa na ti-generator leti nga kona ni na ku ti overall hinkwato mi ta va mi ri na shedding after 2 years hi ta va hi ri na problem mara loko mi kha mi vulavula ku i mhaka ku yi yiviwile mi ri endlweni sweswo bupeta hi hlupheka hinkwenu swi nga hi solveli nchumu because na blame lava nga nghena sweswi va ku vanhu lava leswi a va endla swona a va endla hi lava loyi a nga ta nghena ku mina na mi nyiketa 2 years na famba loko ni nga swi kotanga ni mitweni ni twala ku vulavula hi overall hi leswiya swa ku tekiwa njhini yi pfuriwa ku tekiwa thopo ku susiwa ku laviwa ti-bearing tintshwa ti-pasting yi riboriwa sweswo ni khenseli swinene riboriwa se ni nga byela ku engine ya mina loko ni yise ka engineering hinkwaswo ni ku ni ribori mi ni byela ku problem ka ri engine a ni nga yi lunghisangi ni mitweni se hi yo problem butpete a hi fikeni swilo swo tala mali yi nga va yiviwile na swilo swi nga ha yiviwa mara a hi kumeni munhu loko a ta nghena laya a hi byela ku for 2 years
mina ni la ku dilana mijupi ni ke tseni yona after yona mijupi for another 5 years nge mijupi tamani repair everything then is ku lona problem Nemiteni mulawo tse cancel sona nkarhi wangwe cancel mna ma inkomo 015297185 kuna un'wana hi loyi hleka kalanga mpukeni hi va tomi njhani buti wa mina mpukeni Robert Botswana aye budrop ni la nghenela leswa Eskom yes hi ta vulavula hi karhala loko muhaxi loko golonyi yo famba tindleleni ivi yi tshoveka ti-16 ivi munhu lo a ta kota yi lunghisa ku a yi kha yi overheater ivi oyili yi hlakana na mati yi tshova mi ku endli impela hi swona ivi mi ya lunghisa yi tlhe yi endla futhi sweswiya ivi mi kha ku hlamuseriwa wa mi ku endla munhu loyi i le ku hlamuseleni swona mhaka a hi yona liyani yi kulukumba i ku movha a yi sekisiwangi hi fanele hi languta kwalani swilo leswi nga ku humeleleni ka Eskom sweswiwa swi twisa hina vatshami va la South Africa hinkwenu ni nga vula ni nga tipfinyingi a ni tirhangi ka Eskom mara hi ku twisisa loko ni nga na kona a ku hava ti-engineer xin'wana lexi nga humelela eka mfumo lowu nga na wona sweswiwa i problem leyi nga fika hi hlanganisa na swi tiva leswiwa swi ya pfuxa hoyi kumbe politiki yikulukumba ya tidyondzo ta ti-NQF ku endliwe ti-technical ku na technical school ku na technical ku na university va fike va hlanganisa technical na university va ku i technical University of Technology loko kalanga loko i exikolweni u endle BTech a wu ringana munhu la nga endla BSc kumbe BEng maseketelo ya swilo training ya kona a yi fani NQF leyi nga yi endla la South Africa yi endle ku swilo swi ya swa ringana ivi hi teka munhu la huma ku technical loyi ntirho wa yena ku nga ku lunghisa not ku ta na solution loko a famba hi movha yi fika yi onheka ndleleni ela ku cinca ti-piston a hoxa tin'wana and engineer ela ku fika ku lexi xi nga onha ti-piston letiwa i ncini ivi mi languta mi diagnosa problem hi ku hetiseka ivi mi langutisa ku cooling system yona yi khosa ku swilo leswiwa ivi mi ku hi fanele hi improve ku endla ku swilo swi endleka hi ndlela leyinene if possible hi vekela ti-table timbirhi ku va ku ti-buy table no nyika xikombiso ka goloni loko leswi swi nga ku humeleleni sweswiwani munhu loyi hi n'wi vitanaka xidlayela Jacob Zuma u vurile ku loko i ngheneri ku ri na load shedding a vitana vanhu lava nga ti-technocrats a lava solution ku nghene ti-engineers ti fika ti n'wi nyika ta solution i tlhe a vulavula loko hi heta la khalanga mi nga ta ku rhumela ti-clip ta kona va tlhe va vulavula ku problem is solved hi nge he pfuki hi ve na load shedding swi vulavuriwe hi president sweswo a byela xichava a hi ta vula ku it's a political statement loko ku ri ku swi nga vulavuriwangi na hini hi technocrats loko va heta technocrats munhu loyi loko hi vula ku ya a bohelela mabawuti a langutana ku swilo leswi swi vulavula ku hi nga nyiketa president ku vulavula i ntiyiso i a tlhe a pronounce the same message lowu nga vulavuriwa hi president ku load shedding yi herile ivile hi ta va na surplus ku vulavula hi xitheknoloji xa generation ku fanele ku va na 15% loko hi ku hi generate 100 gigawatt ya electricity ku fanele at any given time yi nga tluli demand yi hindza 85 ku fanele ku va na 15% leyi vulaka ku yi tshama yi ri kona loko yo hindza hi laha hi vulaka ku swi khosa load shedding ku the entire system yi nga collapse la South Africa hinkwenu hi sala hi ri hava gezi leswiwani no vulela ka lava va nga swi twisiseki ku why va na load shedding ku timiwa laha na no timiwa leyi ku endlela ku va na that 15% yi tshama yi ri kona ku yi nga tluli ku loko yo tlula yi ta timela hinkwenu gezi a ri fani na mati ku loko moto huma switsinini ku ri it's either ri kona kumbe a ri kona kambe a hi tlheleleni nyana laha butirop ka leyi mi vulaka yona ku ti-technocrat ti vurile na khale ka president va vurile se swi fika swi cinca kwihi ku cinca hi politiki mi nga ri va loko mi nghena mi ta politician mi va na vision 2020 kumbe vision 2030 leswiya ku mi ta va ni ri land for this long leswi nga kona rhuma leyi nga vulavuriwa a hi mavunwa hi leswi swi nga ku endlekeni loko mi vona SAA yi sukile ka mfumo ya a handle swi nga hi risk loko hi swi langutisa hi tiko rin'wana
leswi nga ku humeleleni ka Eskom ku na swilo leswi vuriwa ku generation, transmission na distribution ko tala endliwa hi timasipala and the gezi leriya va ri xava ka Eskom. So loko va district va endla swilo leswiwa swi va swi ri swinharhu ku va na nkateko wa ku khalanga loko o kota ku generate electricity u vekela ti-solar ivi va na price u endla ti-solar i kota ku xavisa electricity na wena i bida i va an independent supply ya electricity. Loko swi endliwa hi mukhuva lowuya gezi na sweswi a na vula solution yaleyo yi ta va yi ri kahle yi ta pfuna South Africa, mara lexi xi vavaku i ku gezi ri ta va ri durha. Gezi ra ti-renewable ku vulavula ntiyiso lowu nga helela ra durha and sweswo swi endlisiwa ku le ku endliweni yini. Gezi ri le ku tlakusiweni hi ntsengo wa le henhla ku ri ta fika ri ringana na ti-renewables na le ra coal. Why hi ri ku rileni la South Africa hi mhaka ya coal, ku ri hi ku coal hi yona one of the minerals leti nga kona la South Africa leti ti nga vula ku ti galow ti tele ku tlula mpimo. So a hi fanele hi tirhisa ti-generation, hi tirhisa coal leyi nga na yona ku endla ti-power station. Hi ku leswiya hi nga ku swi endleni ti-nuclear power kumbe gezi leri hi vuriwaka i renewable loko ri nghena ra durha a ri fani na leri ri nga hansi ra coal. Ni nga vulavula ni nga tipfinyingi electricity at this point in time in terms of 1 kilowatt hour a yi fanele ka R1 sweswiwa hi xava in about R2.50 one unit. Why one hand vutisa ku ni kuma ku R1 leyiwani loko i investa mali i vekela R100 a bank after 10 years it becomes double kumbe hi ku ya hi inflation leyi nga na yona hi ku hi le ku lweni ka ku yiva ka level ya 6%. Hi 2000 hi lembe ra 2000 electricity unit yi nga yi 25 cents a yi fanele yi va 50 cents hi ri hi 2010. Hi 2020 a yi fanele yi ri R1 mara yi kurisiwe hi xihatla. Ku kula ka yona ani swi endliwe hi mistake leyi nga endlekala hi 1997 loko va advise ku loko mi kha endla electricity for all ngetelani na gezi ku ri ta short. Hi nga yi vula ku yi sukela kwale mara mhaka yi kulukumba a hi languteni ku sweswiwani ntlakukelo ra yona ri le henhla and a ha swi koti ku yi ya dina yi phikizana na ti-renewables. Hi leswi ni nga vula ku swi fana na petrol na diesel. Loko mo tsundzuka hi vo 2000 diesel a yi ri almost half ya price ya petrol. Sweswiwani diesel yi le henhla hi mhaka ya demand leyi nga kona. Se leswi nga ta humelela sweswi hi ku ya na ku ya gezi ra renewable na leri ri tirhisiwaka ra malahla lava malahla va ku endleni mali yo tala because malahla va ma kuma kusuhi ma kuma ku kwale Mpumalanga mi tlhe mi generate a Mpumalanga ku va na huge profit. Loko va ku va xavisa generation yi ya xaviwa hi maswanga yi va mina ni ya va na profit yikulukumba hi ku ni ya xavisa gezi leriyani hi price leyi yi xavisiwaka hi lava va renewable hinkwaswo lava renewable ve le ku endleni 50 cents mina le ku endleni R2 maybe profit. Hi swona swi nga ku humeleleni. Leswi nga kona sweswiwani i ku employer ti-engineers hi leswi le ndhaku ni nga vula ku hi ku endliwe mistake ya ku compara BTech na BNG kumbe BSc u swa ringana. Vanhu lava a va hleketi ku fana a va trainiwanga ku fana. Hi swona sweswo swikulukumba loko endliwa sweswo swilo swi ta vuyelela hi ku na nkarhi lowu a ti-technocrats vurile ku hi nge hevi na load shedding and swi ve tano we are in trouble now hi mhaka ya situation leyi nga endleka le ndzhaku. Inkomu haxi ni khensile boteropo ni yo twa mi ni tsundzuxa hi va 2000 hi 2004 litara ya petrol a ku ri R4.33. And the diesel a yi ri mali mu R2, yes. Ma swi vona mara sweswi le ku ringaneni hi leswi swi ka ku endlekeleni sweswiwani ka ku yini ti-renewables energy na energy leyi ya malahla swi ya gcina swi ringana. Kahle ni mi twini botome ku le ku tikeni na ku tala van'wa nga rhumela ti-voice notes hi twa ku vo va ri yeni hi le ka 015-297-1855 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM. Kabula 2004 litara ya petrol a ku ri R4.36 hi July a ni tivi ku a na ha swi tsundzuki minkarhi leyin'wana swi fambise ku yini se swo vula yini mingiseri wa mina swo vula ku tlakukini ya 2004 ku fika sweswi malembe ma nga 20 hi ya ka 20 years ya kameke ta tlanga lava nga rhumela ti-voice note ndaka leswi Afrika wa vulavula. Vanhu lava va nyikaka vanhu tithendara va nyikaka vanhu mintirho ya ku hambanahambana a hi ti-politicians i vanhu lava va rolaka ku i ti-officials. Ti-officials va ngo kumeka nkarhi wun'wani van'wani va vona va kuma influence kusuka ka ti-politicians but they are equally liable, they are equally
wrong. xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula. Yena Buttphet na muhumelerisi kolani a ni kombela ku va xikala vito ne Buttphet leswi tinyanga leswi ta vuya Buttphet ta vuya ngopfu wa vona la ka hina lana la bush ta vuya ku na nganganyana lana Buttphet ta vuya yoleyo loko o ta futhuri xigevengu a fika ku tirha ku na khoti la ngota ya kona misalweyo swi swigevengu swinyingi leswi swa ku yiva timovha tshova tiyindlo ta vanhu swi va tshama va ri kona la ka nyanga leyo ta vuya lani Buttphet ene loko za ku tirhile munhu yelweyo swilo ya va vona musi ya va vona va nghena na va huma kokwalaya swigevengu swa serious swona Buttphet so ni kombela na ku ndlulisa amhaka leyi Buttphet hayi u tirha nongonoko wa wena kahle ngopfu Buttphet se ni kombela leswaku muhumelerisi swi lava u engeteliwa mali wena Buttphet a swi lava ku engetela mali a tirha ku vava ngopfu nongonoko ya wena kahle ngopfu hi ntama swona nongonoko lowu ngopfu hi ntama so ni khensile buti Jani Buttphet ka Afrika wa vulavula ni kombela ku vutisa Buttphet le ka mtiti uplanch ku na yingwe Buttphet kusukela hi Mvulu va yi kumini yi ri xiahlwini xa munhu yi dya tihuku to talo va ka ne chavata va chava va tsutsuma na yona yi tsutsuma va vuya hi Monday futhi Buttphet va ku va chava va lava munhu la nga ta yi korola sa ni la ku twisisa ku kasi vanhu lava hinkwavo ku na lavo tirha ku hlongorisa ku na lavo tirha ku korola na hi ku yingwe leyi tshama yi khu yi phikelela na tolo kunene Buttphet ku ze ku riwa yin'wana yi tsutsumini ende yingwe leyi yi tikomba yi ri na vana a Hlathini rero ende ku na vana lava ya ku xikolweni va suka ka mtititi New Olisi va suka ka mtititi va ya ka mtititi hayi hi ku a va na bazi a ri va teki Buttphet va famba nhoveni yaleyo la ku tshama ku kumeka yingwe and a hi swa namuntlha a hi swa sweswi swa khale a ni kombe ku vutisa kasi va ka necha va tirhisa ku yini loko yi khu yi dya tihuku a va swi tekeli enhlokweni ku yi kona na vula ku tshemba ku yi kona hi loko yi rhangi yi dya munhu na i ko Buttphet ni kombela ku pfuniwa ahe Buttphet minjhani na muhumelerisi kwalano Buttphet loko mani va lava kwalano va vulavula va vula ntiyiso ku na swilo swo tala swi humelelaka la a Joni la so a swi tivi ku hina varhangeri kumbe a ha ri varhangeri na loko va operation Dudula va tata Lux loko va ku ti-building ti lutiwini ti tekiwini na wun'we wa murhangeri va loyi a nga na vuhlamuleri byebyo a nga kona wa ku famba a lunghisa mhaka leyiwani yi lava ku lunghisiwa loko ku na tinyimpi loko hume ngati hi koho va nga ta ku va ya kwale asinini va ku swilo va ku swi lunghisile va va ntiyiso mfumo lowu sweswi u hi fumaka sweswi loko a ho tshikanyana hi humesanyana a matimbeni hi vona ku kahle ku ta humelela otherwise loko u fambisa leswi 10 years later la Joni la na mbyela Buttphet loko se hi fana na Zimbabwe xin'wana na xin'wana tshama la Alexandra nwa ku na tifeme ta ku tala ngopfu Alexandra a Maliboro ti tekiwe hinkwato i tiyindlu la ndzeni tin'wana i tiyindlu ta ku movha ti yiva koho ti lutiwa koho maphorisa va swi tiva va yima kwalani a swi scrap blood leswi swa ku swi nga ri nawini va teka timali cocu hi langutisile a ni matimba hambi no teka xinepe kwalani na mu teka xinepe siku rin'wana ni mi rhumela xoho xinepe maphorisa va yima a xikripeyati ku va nga ngheni va secha la ndzeni movha ti nga nghena la ndzeni ti yiviwile va teka timali and vanhu lava va ona tibedhlele hinkwato a hi vana va la South Africa i vanhu va le handle mara ku na varhangeli la Alexandra a swi tekeli enhlokweni swilo leswi so mfumo lowu hina lowu a nga ha ri wona tekani Buttphet xikan'we na muhumelerisi Buttphet mina ni vona yin'wanyana la leyi ni lavaka yi vulavulaka leyi ya ku pfuriwa ka tiboard yi vulavuriwaka hi van'wanyana va tipolitiki va nga a ti pfuriwi mina ni kanetana ngopfu na swona ni vula sweswo ni ri hi pela vanhu lava lavaka ku ri swi pfuriwa a va pfumeli ku vanhu lava loko ti pfuriwa tiboard teto va ta
va ta tshama na vona kwalomu kusuhani na vona hi ku tlhela ku xaniseka hina ngopfu hina hi nge le ku tikeriweni ka nkarhi wa sweswi vona va na ma-security lama va sirhelelaka hina hi tsandzeka na ku famba mativa lawa ni nga kona a okasi la tlhelo ra bretse la swi tele ngopfu le ku dlaweni ka vanhu siku na siku mata swa chavisa swinene ene vanhu va kona i vanhu lava taka va huma ehandle so mina ni alalana na swona ku ri vanhu va nghena hi ku rhandza i tiko lowu a na chaki kusuka la botsoleni sweswi ni ri a bretse ntirho inkomo avuxeni mhaxi ma vona mhaka leyi nga endleka le a Mpumalanga ya vava mara ya tsakisa ya vava hi ku ku lovi munhu ya tsakisa hi mhaka ku hi minkarhi yo tala loko ku va na swin'wanyana tin'anga ti va ti ri ti-victim hambi ku nge zi ku kumeka vumbhoni bya ku ku na n'anga yi nga nghenisa xandla mara mi kuma ku hi minkarhi yo tala loko vanhu va kha va vulavula mi kuma ku nyamalale munhu nkarhi wun'wana ku ya kumeka munhu a ri hava swirho vanhu vo sungula lava lavaka ku va targetiwa mugangeni wo karhi ku landziwa tin'anga ku hoxeteliwa mimiti ya tona hi maribye ku endliwa swo hambanahambana va strikela ti-gatini ta vona mara namuntlha ku vi ku ya kumeka ku n'anga yona yi nga tlhela ya report-a crime ku komba ku a hinkwaswo leswo biha swi nga swi endliwaka hi tin'anga ku fana na leswi minkarhi yin'wanyana mi kuma ku vafundhisi van'wanyana va tlhela va jika va endla swo biha ka vakhongeri va vona a hi minkarhi hinkwayo leyi vafundhisi na vona va endlaka leswinene ku fana na loko ku ri tin'anga ku nga ri hinkwayo ti endlaka swo biha ku fana na sweswi inkomo khetsele bzona na mingisero mina nonga na kwa merisuwe tinyiko moken xivambo ni khalanga Pat Mathewula nkarhi ku ya vona ku swa hala handle swi famba njhani hi ndlela yale yini manjanja ni twa ku wena ni wa manjanja i manjanja i ni twela manjanja alright me lexi ni tivaka xona i ku xin'wana xi nga ta hi dlaya ne i letere n na kombela ni tatisi ni siyeli ni cheleli ni lombi ngoveni twana ngoveni na n'wansati mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.